mala medidian diang hodel chalada tadalong katadun kelkane biane palika ko misine jan jorkane malban kaya biaya rudin mo man tuang yano rainin terena kon talakon larson one day laria kishine agoro no bine ban kaya kamishatok agone iro bine yenong larmulatok ka wade la tok no misitok wade and pai baro to kontena na kono no ichokwa ni doctor Machar te pan wan doro wa the dan and chai antena no chabe kairatan jan pai wan den mo kontena ngai kono no jan yan den ke tuk ni dia pai dok mudit pai dok ke pai ka pai wan ka pai di ka pai bakar lo pai baro antema kap ku kwen pan ni tin kono te jan buriena ke doro ga ja kata chai yen chang da ka ja anyo de ya no cha ta pam wan ta marai chang gwa dan teten an ka kuya moti ne dialan tong no ban ka yan chana la meno mi diram pa ben an goro dira mat ka yan chana la ma ko dilar dialon kono on ka ku kisa Sudan an de kaling ke dejen ka malaja kan gwamma ka tong nat kana to kawaina aka kuya mo cha la da tatalong ka bandun ra mi diram karam ni mat ka yan chana la ma agoro diro mat ka jan chana lama ko di chana wan di jabor ko di lar dialo wan ka katong nat kana tok pawaine andi ko la jogien guamme an chala ra tedalong bia kamal ka queen dial chiro mat ka jan bonama an goro bia tekel ka ne ko an wata chine lar mun ka jam bia goro bia laram bia ling kan wadi an ngap ka ne dial nant ko an tie ka ye tin dong chi de maling aka kuya ma shira da tedalong bia kamal ke tai kel ka ne haka laro ne kono ling dian alarm de kono ling ke kui pandan laro da ka South Sudan ke liu kam ngore kane dam ka kumandan la kuma South Sudan menta tenan tama meroi ke akon self ke miya dit mengor ke Dr. Benjamin Bulmel ne kona an kuma na mane ratan la do ka jatama ka konin dang jok ten cho ke nen ngwan ne kona ho Chachang ya chuka kuma South Sudan ke me kam ka kuma South Sudan luar ke yano bachong karwada. Ai taya ngara wi ke Juba duno antai taya ngar ke ja. Kana lel kala la lel ke jano won ka karun de chawa. Rwana me kan kwar kuma kan lel official ke kan lel katandong de lel ke ja. Bukwa de biga bangwat kel ke biga banyur kel ke jiwe dial ba right bai balat nyam jiwe dial. An wai koncho kwa change chuko me kama kon kumadan peja an wala bukwar biga rai nyamnat no mo kana lat ke Juba ka do wadan an peno bai lat ngai kono no tege tingwan te to rai wai ke Juba man yam cha kwar ke vice president nyam Dr. Machar chai la duliana ngai kono no mo cha tok a kod pan dang wan an chua kana kwar ka del kono lat ke yakel a kan taga la dulian ka no mo kel Marode ekwi ko South Sudan te tere chuja madi kwi ko chi yo chi gadak atala yo grey we ka South Sudan kata wona tagaja na mo kel marode katin kona pin ko ba jang mon ka kuma South Sudan ba jang ar ka jare we ka South Sudan awakon ko wai den kan tin ti jine ko kwendi tene Kwarne Dr. Machar gata dong ta yen kaja. Generam kel kanete kontino ke gorko kumana ma ke gorko wich en obu wich South Sudan bechuan karada. Na mongai ne diala kane kwar kumatam kontre wich kantama tin gang le jadulian ka. Anaita namo ano atok. Naita wan kana lada no Dr. Machar jan point da wun mataka wal ke jan teka wal. Namola neta wana lada longa no wudi chala Dr. Machar no jan chiram lor jan teka wal. Wal to kona la lat ke o taka Dr. Machar wa jan teka kot. Kodomo ajan kod mundan la nori jala da no teka mundan. Wa kod mundan mo wa ja point Dr. Machar. Kabate chona wala wo Dr. Machar wa jan la pala ne juara ke jang. La pala ne ka mugoro dero ka nakandial wa dero ka lonka minaga ka. Kada tandan da dong dero ka nagaja wa jan mita ka jalong ka cha kan wan ka dang da.
awade ne tan ko na chamon ka dang dang awade ka liu ne kan dial aka kuja mo ko tu Dr. Machar te ko kai loit awajan la pele jang ka baka ja ko mude ko mot ka metekan kan wade ka roit ka diaran dan chikan lat ana ma wa mitaten ka wade chawa an Dr. Machar an wo bijang bi tekan tam ke bi ka kuma sa Sudan na bika wit bika na right awana mo la da wun mishala Dr. Machar an ta ko la dulian ka tama anyok an kuma sa Sudan me en wo barar Neta kona la de rabandamten e Dr. Machar kene let Dr. Granda Mabir me tokwar chutanen ka patatot che yu liu ne dara otini akane tin yamtonai ken wo chikuma sa Sudan ma chi no rar an wa de non kanaten ko bukuma sa Sudan be chon korada brawit bneti char bigro den wot pindalap ne dara ote kanete ngaike tala duam de ngar sa Sudan ke chop ke jekuma ka sa Sudan de ngar atu mishala Dr. Machar ke dulian ka namo chadaban talaje chadatok ka kujamo mugur kwar kumatin kono tore kanta matin bot ka wun mishale general self kema ya dit mala kwar sa Sudan antama kana neda kono to kora amugur kano bika ngar sa Sudan ki ngar kuma ka sa Sudan bika na ngar animi si wun mishale Dr. Machar chalwar dulian ka mekan Dr. Machar kana luar dulian ka atala ngar sa Sudan ke ngar kuma ka sa Sudan mide ngar ka sa Sudan betwok ajan chikona nene charod lat kan ngaro mo kan ngaro pishale ajan akel katronde ano menpin o ba ngar kuma ka sa Sudan ba jangar piko to Dr. Machar te dulian ka nimisha ngat dala ngat ka buat abdubana amado den akila ken kamalat ken tama o take election ba lat ka karon kin damra wudi jandaro bakel ke 2026 abubano an election amone din chungo den tan sigone de go ken ajan general Salva Kiir ya dit mala kwar sa Sudan tama akana Dr. Machar teng mente dulian kan tama ande daro to kene do konan bukong ke bro den chung ka kwar sa Sudan ka kuja mota ladmi de malalat akan Dr. Machar kana dagalor ka tanda na chayen kaja ka kuja mo limen antama mo buat ko bawun inshallah Dr. Machar bai dagalor billion ka wadanda na chayen tan namo amangai ka kanekan nakan kwar konan la kwar kuma nin sa Sudan anten bot ke general Salva Kiir yadit namo ngai kana shikana kwit ka kuja mo yana mane akali me pen kuma ngar kuma ka ke jep mon sa Sudan ko de jangar ka sa Sudan official sharga menchitok maroda kuyona antama ngai kona chi yo chigabat ray mon sa Sudan tajab taigak kanai kona ram medan lakwar jatka mendit Kiram kab jat mentajat pinde kaswa Sudan honorable pot control aran amkel kejikwar Dr. Machar jan aramkel michala duliana kenyam akan Dr. Machar kan yen kana kwa de ni mandit ka spele mayo ne to kan de chala dulian ga de yo sa Sudan de kula gwade michar ram tek wijat ka michala dulian ka sa Sudan hey wadan dana jaga yo watan jan jat ka kuja mo cha chut top ke cha kuma sa Sudan cha teja nem ka kwa de chwa akuma Sudan no de wun mishale honorable pot control de kamra dulian ka ko dera wargang ne ka kwiro ni tamot ka wo ba sa Sudan ba pi ka port Sudan dera ka bantain duno chikuma sa Sudan cha bom ko be honorable pot control be kamra dulian ka kuja motra kano konon jako kuma sa Sudan ko be chuch ka kuyona antama kuma sa Sudan tele yo ke tele gwami debe yo watan ko yo dial
jika ke akajas dung South Sudan mencakulagak takwi ko chakwara chaje yen dweliena. Antama Honorable Port Control ngoda dwelien ka akatela amisano kwa inka gwada mani marai kon antama. Akane te konte cha matrai cha kun ping ke kwijat ke ko bajat baiti ngoda ngat kan wutan cha yen menchalo Honorable Port Control ajaram ngat kana telaramu da den gor kana bika right ke marai no da den bikana lat keja. To kwija mongo da lepa na Honorable Port Control ko de yiglo indilien ka ko dar lada mo daraja bungol. Kami se jana no ajanta ai chikan waiden chumo pengeja no micha Honorable Port Control micha bulo indilien ka anchine jat chine mungot kamite ne a kabne maraja mo bene chu mo ne ka jan gwam micha kan chia un micha Honorable Port Control acha bulo indilien ka. Tito akarik daro ten jak ngar Independent Day dung South Sudan ko baya ngar official ke jarwana me akan te kono pakaja. Muk mi jira muk wide bi ngaja no kandrana kanten kwan tun pakan ngar South Sudan ki ngar chop ki mun wait South Sudan no bi South Sudan be chuan karwada. Akan pin ke changamo ko baya ngar ko South Sudan officially akwa South Sudan. Akwiyo ne kanote Dr. Machar te dwelien ga taladwam de bangar kaja kata Dr. Machar ate dwelien ga. Kakwiyo mo adyan ngone bine te amiyantama kwani Dr. Machar kanane katan kone chaga yen kel dweliena ate kan kapan wana tam marai kone dwelien ka wani kan kapayin de den kata den yena pin kumaka General Salva Kiir ya dit kene bol mel. Kakwiyo mo chila te dalang kata dun kel kane biatamar.